السلام عليكم. سلاف جوارا جي كان زماني انجليزي ودرس ازمونا بشا سيه وخوا بك اني جرا دكا ام دس بك وفيديو رانا واستين وبرس وبوارجرن بكردي كانجليزي وانجليزي كردي بكت فيديو راوستين بين بيساندن وهافو كابدنجي بلند بيش دكا ام دس بك. ها ازمون چانی مرا بیشن چه زحمت و چه هیسانی و چه واجهکیش مر کامنت دا بنویسن. از جوار حمل کی گرینگ به الدسکرپشن بوکس و کامنتای که من دما چه پرسی و هوا هند کاش مر بنویسن ینجی بده ینجی سا اینستاگرامه و حتی از بینی بدرس کی نهد بشا چای دا ضي حسكم بمين بخير وخوشي دا و سلام.